Vladika Teodosije je na parastosu žrtvama 17. i 18. marta podsjetio i na nastradale pravoslavne hramove, srpske domove i na njihovo proterivanje sa Kosova. Ono čime je naše srce danas tužno i ono za čim žalimo, to je što su naši sugrađani, naši bližnji, koji su otišli sa ovih prostora i dalje u izbeglištvu, u rasejanju. Malo njih se vratilo, tako reći da nema povratka. I to je ono, braćo i sestre, za čim mi danas žalimo posle 10 godina od martovskog pogroma. I ovaj grad ovde i mnogi gradovi na Kosovu i Metohiji, tako reći, su bez Srba koji su živeli pre 1999. i pre 2004. godine. U hramu Svetog Nikole, koji je i sam postradao u martovskom pogromu, bilo je 100 vernika, među kojima su bili i predstavnici Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Naravno, ovo je već predugo, a tako prolaze svi zločini koji nemaju svoj sudski epilog, koji nemaju ono što se zove sudski proces. Očekivali smo to i još uvek se nadamo. I sve što tražimo jeste jednakost. Jednakost u pravu na bezbednost za svakog građanina. Jednakost u pravu na ekonomski razvoj i prosperitet. Jednakost u pravu na opstanak na svom prostoru. Jednakost u pravu na opstanak u svojoj kolevci na Kosovu i Metohiji. 10 godina od ovog događaja Srbi i dalje ne znaju ko je naveo albansku masu na nasilje. U vladi Kosova nema volje da se ovaj kao i drugi zločini nad srpskim stanovništvom konačno rasvetle. Evo i na današnji dan želim da uputim poruku svima onima koji imaju mandat da pronađu počinioce, da to urode. Ja ću sa svoje pozicije koje imam da dam svoj maksimum. Ono što je jako važno jeste da evo i danas sa ovog parastosa idu poruke pomirenja, idu poruke suživota, što je posebno važno za sve dalje procese koji nas zajedno čekaju. Mi ni dan danas nismo dobili odgovor na pitanje ko su organizatori svog onog nasilja koje se dešavalo tokom martovskog pogroma 2004. godine. Još uvijek tražimo odgovor na to pitanje, jer želimo da oni koji su to uradili budu u skladu sa zakonom i kažnjeni. Jedino tako ćemo izgraditi poverenje, jedino tako ćemo poslati jasnu poruku svima onima koji razmišljaju na takav način da neće proći nekažnjeno ukoliko žele da tako nešto ponove. Parastosu su prisustvovali i građani Prištine koji su preživeli pogrom. Idemo napred, sve se obnavlja, obnavlja se crkva, evo unutra se restaurira, to je vrlo važno. Uvek mi se vraćaju te slike, pogotovo što mi je unuk tad imao 3 godine, mislim 4 meseca, nismo smeli da upalimo televizor, niti da bude, kad vidi malo više ljudi vani, nismo smeli da ga izvedemo. Crkva Svetog Nikole, koja je i sama postradala u dvodnevnom nasilju, obnovljena je nekoliko godina kasnije. U crkvenom dvorištu danas žive 2 svešteničke porodice.